Hello, 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 hello. Kata kayo amin, kakabsat kan gagayem, na imbag nga radio amin. Maning po dito Santa Cruz, Tenerife, Spain, na kayo amin ako ang bubuya. Faith Marie Gumarang hello, sir, good morning. Patpatasa lang dato'y microphone na isang amayat matan. Ay, ang pwede na ako na. Kata kayo amin ako ang bubuya. Medyo nakuha lang dato'y output na. Dati uni na mayat. Dati unik mayat. Na kayo nga bubuya nga lima, i-thumbs up yung man. Ano na YouTube channel yung kakabsat kan gagayem, ipasok nyo dito, titinulong tayo ng mga pado kadagiti amin nga dagang milyones yun dita. O, ipasok yun, ikang kay jacket na ikang kayo ti jacket, agi down kayo ti balabalayo dito yun. And put user distinct report, remove user. Add moderator ko na. Ayan. Francis Naragis na moderator from your channel. Moderator o kasong Princess Bain Narag Coleado. Hate hi also to Faith Marie Gumarang. Kaya pong upat nga buy-buya. Yung Itay kang kay to jacket yo. Yan natin jacket ito eh. Jacket add moderator ko na nakakabsat kan gagayem. Remove report. Put user in time. Hide user in time. Add moderator. Iyag ka. Faith Marie. Ayan. Upat kayo. Bubuya ko. Duwa pa lang thumbs up. No? I-thumbs up siya mo. Ayan, pwede na po nan. Naimbagal daw yung amin kakapsat kinagayem. Testing. Kanda to'y baro nga microphone. Sino pa iti dadtoy? Sino pa iti dadtoy apong nga ang malaksit kini Francis Bain kini Faith Marie Gumarang. Tapos na sir, nalpasin sir dan thumbs up ko na. Mabalik kayo nga ang kayo magtin mang titinam matikwat ito yung number. Tajak to ko makuha ko na strike na kati damdam mo. Agdada mo nag-live dito YouTube, ngum na di Facebook. Isa nga kada kaya amin na po magbuyang. Kaya tinapintas nga sonata yo. Remix. Dati remix ti ipatukar ko apo Tajak to ko makwa dito eh. Kaag ko kanak ti kasta. The only 4,000 people in the house. Kaya awi. Ubo isala yo. Chug. Kaya kayo. Yan isala yo kakabsat kayem. O adaliman nanayon ti maysa. Happy watching kata kayamin. Good morning, good afternoon. Ayan man nga soli tulubong itayan nyo. Isalayo po. Ito no bigat, agbuya kayo po ti Facebook page tayo. Tapat padasak lang dito eh. Sino ti adabalay na, mabalin nyo nga ipan dito Maribel, hello bossing ko na happy watching admin Maribel Lizardo. Ayan, ada may barong microphone, madama nga ipitetes din datoy.
Villaflor. Hello, good evening, morning, watching from Team Abangers ko na, no? John Rick Villaflor. Hello, how are you, Mr. John Rick Villaflor? Good morning, kada kayo amin na po dito Pilipinas. Feedback na dati kastiko. Okay sir, good night po. Kunada po. Anak pa yung maturo? O Maribel na eh. Kababalo dati microphone ko. Puminpin, napin. Diyan ka mo no, namayat DJ Facebook page. Padasak DJ Facebook. Babay muna.